Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kiniglong ki khubor bamenta kasngi. Ko hospital negrim hadu menta kampak la ban pendap iki kam bathli kabadan hadu lais pa asan pusau teli ya kanela pensngo da uba dispasing rani syakilat pathai khubor hasilong press club menhaka arflai terik unailur. Naga jinglap jingwat jingtip ling baka RTI baka negrims kampat khot bat pelong exam uba dispasing rani haga jingpan RTI ula pentip ki kam ki balaj on sala asian ban pelong exam hadin katuklar jong u katkom kakaipod balayo. Shushu ubat dispasing uyathu bagi bor ba penyat ya ketika hospital jong ka sorkar pedeng balada kimla ban pelong hapo shitayo nagaliang jong u un ujor syaki bor bahalor sya ka sorkar pedeng hadelhi. Kawai pat ka RTI ka ba uba dispasing rani uyen kadai ki ba Meghalaya Urban Development Authority ha ka ba kidon ki kam ki balan Henry namar kamdon ka service rule ka nek office ka kendu jing e. Ba kata gitu men hadu menta ka jingya thungkam i ba kalong langru langram kalong ba kum sang pur hangne pini itu kum sang pur hangne gedon ga post engineer in chief kam pa judon ke department line ga am force ki don gi engineer in chief rengtai gedon gi engineer in chief ba kar ka jingtip jonga bana na ki brio le thu ba ke ni ka post ka babat ya ne ka post engineer in chief de brio la chung thai na ka kam yo a sanction force ti kata na kala yo pi fila ban verify kata chule yang tai po muda pin kelieng tu sto kalong na ba sya kum ba kan no ba ni ba ke jing thung kam nam ta ka post nam ta sanction post ni a thok number of sanction post engineer in chief tai don ga we ga post ba ka post kat ke jing tip jonga ba ga de brio ba chung thai ti kana kani ka ati ali pot kum juro don ki kam ni bahap kum ki de ki brio baste kontak ki ha hapo ka regular ki non regular ki ha ka regular ber kita ye bonjat ki kam ne i ba kamlong tikana kar kum kani ati pot namar bale ga da kalong ba serbus buk hang tai po muda kampat lorenti habide ba kani ka jing thung ga kam da a jing tai ko bala pun bana man chwa hadin balami ka jingkano nga nagalang komen o Meghalaya haka arpandrio trik atos araja fa ka panmi isnon ka notification from the Khatbuki on that to the Government of India to the Secretary Meghalaya Urban Development Authority subject approval for permanent absorption of the officer in Meghalaya Urban Development Authority subject lah satu lupa ba hantai kam padon ka service book batikana namanta bandha ka thungkam dungjam te na kaleng sorkar nang interfere nam tam scheme ni ki alu te ni la thoi sai with reference to the letter on the subject stated above I am directed to convene here with the government approval toward a permanent absorption of the following officer in Muda for better management supervision and maintenance of the court manangkong smi rikanti manbanyang for the post of finance account officer. Number 2, Shri Las Medi Rambun for the post of architect. Nomor ba kamdon ka service book lagi jong ka daw. Na kormen ang Meghalaya kadina po na kormen hable ay kini. Ti lor manangkong lagi muda kabaar ni krim bat kabalay ka DC office ng stone. Ti kumbachikon ma PR banay manchwa ngala. Let cheki press kantam slong mil bat antor habede bagani kijing. Thung kambe anjong u hamlet doling bat usnya walang dhar na banta gini ki armut ki notre bonukong le praterik na benyo araja arpel video hamlet bat u subadang dhar pade lai fotorik na benyo araja arpel di video begini ke jingkeno ki press media limba ke jikeno jonga ba i ni kot ba kadon ke jing thum ba kam ba an te po muda te na kala jonga la le biang ka ati ay po muda ti kini ati pa i pot ayo khandru tarik september raja ko a te hadin ba yo ni ati ali pot ka pau ba ka tai ka office muda adu menta kampat don ngetaka ka jumut bangamut manong galong ba ka serbus book jonga service book jog Meghalaya man takiko man employed kam applicable
kamut kadai bandon la ka jongga office mandom nam ta kadai kemuda kani nak ni ka RTI ka pau ba kadai kemuda adu benta ka nang dei ka kompet ka department kum ka yu le lura nomor balai nak kalian ga government of Bekelia kampat cina tikana pinja service book na benta ke employed habidi kita department Tiga kata jingle jong sarkar hi ka prolong ya utoi minister arngut ban thungkam be anak te office te kumalong mentaro kar kum ka report ka pau ba te office hadu mentaro kampat don kata ka jingle thungkam ke bajanai ba kat kum ka service book nomor balai marbana kaliang kormen kampat snar pai snat kenai kendon jogaan habidi thungkam thungjam te kata mentah ka pensya ba ke jingle jong hamlet bat ke jingle jong u snyo belang han kamdei ka ba an dei ka badon an namar ba na kaleng government hadu mentah kampat sna ye kinja service book dan ki office merundom habedei ba ni ka thungkam thungjam hang tai po mudah tiban pensya syu ya lata na kaleng nga lale ka ati ai namar ngalayo complain dan krim Abede kene ka daging bom tungsu ini ki ya kini ki my writing test ini ki kene ka exam ni krim jinisya na du ar penriu menaga ar ja khandai kene ri ka kam ka bede staff no te hadu menta lelang agi staff nurse namar hadu menta kim khat ya writing test te bede ba kane license menta kam palai na gale dunga la fai ka ati te kar kom ka ati report la lai thu ya nga bai kane ka exam on conduct na hak ni kisni ban sawan te na gale dunga la da ka ngala ai do kata ka benta ka la da ka nikrim kamle ye go stiyo na hapo stiyo na gale dunga nga ka complaints ko deli ha ba ye de ba kane ka negligent duty balale ada dengan krim. Di hangtai ka donlo ka vakansi hangtai hadu laispa andri punyo teli ka vakansi po ni krim ka pos. Ti laispa andri punyo teli ka di pos ka babakan po ni krim. Ti habede bagane na kalang jonga kani ka di tip sabaro gitu ki ba apply kani kam ba nglayo information ba hagini kisni ki bansawan kimsa khod ya ka rating test. Kata di ka RTI bangayo na po ni krim te kata di ka RTI bangayo lai teli nam ta habedi kan ta sni ka we na ni krim ka we na po urban bat ka we pa na po DC office tintang kita hi hamni ngayo we sti ni namal hatu miswang la batay bangayo no ni sti kani ka la pa recommend da u snya bang la pa du hamlet te bayani na bedai bagane te hakjin sya kano ka kam ka bathum hang tai ka de banya ko ka service book ka de bandon ro ka advertise nam ta ka post de ba ka kali ka advertisement nam ta ka post ki ong ba mdon record ra ong ta ka ni ka re ko mdon record ni ki post ka kali de habai ne na gale RTI ba ngalap ba kum ka nero te ngalap kum ka nero ka ba hadian bala complain ngap ne ka nagalang government ka recommend no nagalang government kam de issue na minister kami na government ti nakatahi ka penisya ba ka government kam don ka service book ka papaka ba ai body ka officer ban le kam di ra government ka lang tuklar kumne ta kapaw ba kam service book padon tabon ko ka ba ar ka long na kani ka sanction post graduation list ang nero penisya ba hangtay kum kani ka post pe kumne ka penisya mo kumne ka post engineer in chief sanction post Om Judon ka department juga public service badan engineer in chief. Te engineer in chief jing tip juga la thung ya beriau ba song thai. Ye kata pila anwa jing tip khamnya nang tai ra kitip ya ka. Ni nakani graduation list, the meaning of graduation list khabya ka kong ka service book. Kimla ko chutho kom de. Khabya ko service book. Tira service book kalong kumne ta kumna ka pa government menta kam padon ka official letter ka official memorandum nam ta specific nam ta ka muda department kata hi ka pencai kita don ka service ka ba janai di hebede ba ka bakan pus badang ta muda pemada ka kum ka report bangayo ba ka bakan pus hang tai muda
kadon live hoteli hang ni urban ni raitong pada kadon pusan teli kapakan pus tadi ka ba ngayo aga report bade baka kontraktual kidon kini kontraktual hang ni po office juga hang ni po raitong building kidon duk hadwe ingut kini kontraktual la jinsya kedai ka jinsya ka pus kini kilong damta kadon daga karakom jinsya ngai ia babun banga kadon ka record brok hai department kidon kontraktual kidai lang baka skim kitong kontrak don teng ba kitukat kom ka appointment order kitho praja kitolop re ka jinsio ber kisio shpoja kata ngai bun ba kidai hanoston kadon ka vakansi hantai namanta kadon hadu live hoteli ke vakansi hanoston oi kayo complain ba ka office ng ton ka ai kadong trade deputation ng typo human right ti hadian mangalale at ay ngalab ba ka deputation ng tay namatay ng trade kadon hadu menta kinang beteng tinggal ayo complain ba kani ka deputation ka thud ya permission jong gitu ke badai hok ban yo ang tuan marbale menta la south name kana beteng ya kani ka deputation na po ng stay ti badai kani ngalayo ka record ba ang jinsya kani ka deputation kamde min palat ya ka sans name Dari kajing peteng juga ni kelawara kajing sosi yang type office juga human right. Bayi kene report ngetu ba kadon ka record ang ne ba kamde kita kajing le ba ndri kadon ka order na po sarkar ka bay ka ba continue ya ka deputation. Bayi ba kene krim permen gilong hatar kom. Ndri hadin balaku tugas skim lo ngalap ba gitu gir kontrak kinang peteng ya kam. Jingkeli galong ba kani kam kontrak ni ba menta kala pelong ya sarkar kum kata benta ba kong sanduk marbale layu iro hantai po musil ya kontrak wat ka rostar kam long applicable ya kontraktual